abusua for me chiachi obi am obi akwaba e de ba Igris TV so bi se twedi ampo nyanko pa na abusua obi an ho ye mestre se obeka ho na wa like na wa comment na wa share above no wa subscribe ya ma foforo so enya bi ahwe so obe yetinyam Israel na onye so akoma so ade enfama ba bi agina yi e Kumasi National House of Chiefs and away here na abusua breaking news a free ha eba e National House of Chiefs and it says Woraworamanhene. Yes, Woraworamanhene da sebre safruba ya otoso mi esa celebrate National House of Chiefs Kumasi o Gazette no e de dia contractem. Yeah, says here no ka say the breaking news is according to the din e won kratem as the paramount chief of Woraworamanhene traditional area and the atadwe and then Woraworamanhene Asanteman Ghana man nyina at the nation say the breaking news from the National House of Chiefs and it say Woraworamanhene da sebre safruba ya otoso mi esa National House of Chiefs Gazette no say na ebe ka ya busua afim pimienu ani adi no num that also edunum e wo bonya bosumi on the 15th of December 2025 and at Dasebre Safro ba otoso mi ensa Woraworamanhene on the Woraworamanhene kunya na kan ho e ne ba manhia kotokofie Mr. Meka na anom adehye e kan ho bi e ma obesi bibi e chiyira na ansa kra na obesi bibi da chiyira probably Asante kotokofie no na tsen kunya na adnanim eswai ednanim kan ansa na Woraworamanhene on so be swai da chiyira na busunya se de nyina anim se oba ye man Ghana mu a ye mra ya mamre ni aman city no se bi as na obedi hina just wadi hina mamre mu ubi ye ensign enam se ye de mra en e bo oman ho bra ye hintim bra queen constitution 1992 de de bo ye man ho brent no aban hye ne se o swipe na ba ye ohani wi a o se ye di odi so concrete ye Gazette na e ma odim se o ye oman hene na se kuro ye odi so hene no ye di odi bank atem ti de na aka ne se abra bronya bosome no wa fim pimio ne ade no mu Woraworamanhene eso iche yira krobi Asante kotokwa ne wie no na de aka nse ndi be bank atem e the National House of Chiefs na de na aka e se na nanoma tsenkunya ye wo the Woraworamanhene Traditional Council acting president ye no wo hwe chi se manhene ebra omanhene na ote akunya so kwakura no ona no nyina aka bom etintim wo mo din ene wo ho asem won krata so ene ka no e protocol sem se Chieftaincy declaration forms o tintim ye Woraworamanhene ewo eye biakoye mansin mu ewo timantem to tintim ye ewo Woraworamanhene no na was the free biakoye mansin mu ya Woraworamanhene traditional area home ahinkro ye Woraworamanhene na ode ko otimantem no ahinkro dambai baby ananom nyina ehia ya aban de merchant team the original House of Chiefs edika ka nana Woraworamanhene da sebre safro ba ya otoso miensa one na anoma tsenkunya ye ka Woraworamanhene hu nyina o Chieftaincy declaration forms no o the free biakoye mansin mu ya Woraworamanhene e de call oti mansin mu na anom oti mantam no Mr. Meka ahinkro ye dambai original House of Chiefs oti mantam no so de call ye o de call ma omanhene ya o ne registrar na omanhene ye oti mantam no mo na so omanhene ye oti mantam no aban emra o de tintim House of Chiefs no ye lekpe manhene na nasoglo alo ya otoso man so the command the House of Chiefs ya na president edano afi registrar sakabi ema the oti original House of Chiefs so eto mboase eye nhwemu bi e so ye otuza na mo nyina awie no and odi free oti mantem no eba the National House of Chiefs ya hani jina ni ewo Kumasi ase so the National House of Chiefs no the na can say the research committee of the National House of Chiefs so beto oboase na wa ye nhwemu se nkrata ya dey free oti mantem no aba no science pepe emra ema ho kwan mind to say sa na wo se ba enokre Nyankopon twedi ampodaroma research committee ye nhwemu nyina hu Sampa omanhene nkrata na Chieftaincy declaration forms no krojin ye chinye bia ni wonu ntina wo se emra ma ho kwan so di tum enu nti wa approve di tum ema the ekokoma the standing committee of the National House of Chiefs ya na no ya wa the ya National House of Chiefs nanom nyina ahia ye General Assembly nyina ahia ye nanom ye National House of Chiefs so mantam dunsia ye wo ye man Ghana no mantam bia di nanom num eneba enti wo hwemu a 5 times 16 that is National House of Chiefs amahene ye wo no omo ye adiwotwe esa say mantam bia nanom num eneba enti woti region nanom num eneba afi Ashanti region ha ye we nanom num ena eba afi okọ the Bono region nanom num na kan bi the Bono East region nanom num afi Volta region nanom num half region nanom num Bono East nanom num mantam e wo Ghana ina mantam bia nanom num ena kan bi ema ne the National House of Chiefs and I know ya wa dey Nyankopon twedi ampon atom the home bro and the bamboo nanom nyina ahia here on the 30th of July 2026 na yeto na money no we na agia to asabi am no ka said there the National House of Chiefs approve the Gazette of Woraworamanhene da sebre safroba ya otoso emesa nya no nko abusia enam se wagia to na wa approve it no na e was na di contract am
and you can say the National Register of Chiefs no na Yankopon twedi ampatom the home of Bronti says ya am na okase o fire mine Ghana the National Register of Chiefs wa da se breast afro ban ya otoso miensa Woraworamanhene the tin awram say the paramount chief of the Woraworamanhene traditional area said the amambre any amani na enso esieti and ebuze we dey atadwe ya te den ne ye ne den Yankopon ase say wono adom aboa na bibia ya asumdie na sa abram na okase dey the paramount chief of the Woraworamanhene traditional area National House of Chiefs yeah examining Kumasi womatintim na din e dey akon kratem this ya call the National Register of Chiefs now we show more president of the Woraworamanhene traditional area and as a paramount chief of the Woraworamanhene traditional area we say that's breast afro ban ya otoso say tintin din e wo hon free bia we strategy area e wa fe bibienu e ne de nunu bronya bosom de to so dum na sisi aba abetum say ye nya sekreto kwa na buso yen kaka yen kakra bi yen kwohwe video kakra na ebra abosome dumienu bronya abosome no mu afem pimenu de nunu ne de to so dum Woraworamanhene eba akotoko fi no be siri chi area yen kwohwe kakra na eba de aka bi ebeti ebo ase ye de asom Israel 2 Kantan kesiye Tigre kesebana na nemi ya ubana na nemi Safo bana na nemi Asare bana na nemi Sampa me na nanu de beso sigedwa efititi sa Sampa no na me Safo ba otoso mi nsan de beto aso Mira Asantehene wadaroma sa ni onyama wahye mi ene Woraworamanhene mi ma woni mu waseda mi de akomapa ene besom Woraworamanhene ya besom Asante se frame dachi dia na se mama ni yare ni tonta abusia enti we ye bra na Woraworamanhene da se bre safro baya otoso biesa sabi misya mekobusu ale chiewura e wo banhia kotokofie ansa na de na kaya ye mramu de aban e de mra tintim na wo se basoi ya me adom sabra no kase de ani na basu due kwan so na nya na nko ani Gazette no afi na no mu aka tenkunya ya omuna e ka the Woraworamanhene traditional area hono ya Gazette wo muna tintim wo muna din e won kratem na de tene sesesi ya nyame ya adom e na akwa akowie ye de tintim na won kratem eboa e ma sabi utimi nya aban enya nkita ho eboa ema enam se odi won kratem nti wo pese won Ghana aban twenkomo ye fa omani mpuntuo omani kankra ekwan ne dem esanse ebira wo be kai ya nanu mo free the Upper East Regional House of Chiefs eko mampena ya tell because sama pen mampena can say the law is the law don there enam se bra ye brent no nanu wo amra gi o tu na ebra makwan die tintim mo di won kratem ko no mo betu anamo it's how be ya Woraworamanhene di akon kratem as the paramount chief of the Woraworamanhene traditional area ebeboa ama opese woni aban nya nkita ho bi ebo so opese woni aban twetwe nkomo bi na wode ko prempuntuo eba ne kuro Woraworamu a ekwan na tene e obetu sa na mo nyina so dwe kwan so a bibia abeyi na yefe e de aboanti ni nyina ye emfaso ya ewo bi asa be ya Woraworamanhene tintin di e won kratem eti ebebanti abusia with the good news for all of us na ye bom pa enya no nko a kakra ya be nhwemu ne se ko bi te se entra enso de obekai se insurance ensem kakra ba ho Nina ne say the Regional House of Chiefs of the Bono region epe kwan bi so the Gazette emma ye papa bi ya o hwa many amane kwan so na won fa some many amane kwan so na ma ye into na your investigation as ye search kakra ba ye chere say asem says years before the National House of Chiefs la nyame ado na breakthrough National House of Chiefs e friends no a de be ko so bia no ye de mo nche mu ma ne bo besom na won say ansa na National House of Chiefs sabi o CD funds ba obadia to no tintim no on research committee here one National House of Chiefs and to on boase e nhwemu se be bibia bedimu se be bibia ba aso nti na be kan a emre bi atwam Sampa de no betu da se sabi the Regional House of Chiefs comes to the Sampa Gazette eba National House of Chiefs and National House of Chiefs anya ntum san say the research committee ko nhwemu no almost say there be the requirement that was somebody meeting and sana it means the Chieftaincy declaration forms aba na agi atum etintim obram no won timi meet that conditions na tina o ma anya atum saa na te akra
ya sisi ya nyame ya atomwa research committee asha se nhwehwemu e fa insurance won de na bredo obefre se bi opanyin a ya pe gazette ama na fi wa french tra hen so e ba fo abekwabo na we na ba abechiru nsi no da bibia ayaso nti abusua emrana na ye adwuma se bi omo ya timi nam se de brother trinity no obi antimi fa koti kwan so ne bibia ade ya mra no ebe ye adwuma kakran ebi edura bi a che na ebeche na nso enka won ti na ye nya boche ye nhwe se de mra no besi akọ se bibia be ya asomfie na aboa ama ina etumi to pomedasi so we give bre na obehwe me ewo Kumasi National House of Chiefs asayem. Let's not forget this at the year Dormaahene Gazette na National House of Chiefs eji atumi no yawade na full house na no nyina wa say there wasn't any objection enti sana course wa say na no beka ya afi etwa mu Sampa de enso course was midwe kwan so nyina ye happy ye de ani protu amansa ebehu bia na no nyina na omo ewa ha ye nyina gitumi obi antumi a object no so course was midwe kwan so a obi antumi a object na me ya atom na emra ne so na entra de ya asisi akọ bibi ho no se emra no research committee to on boasi hwehwem na onye hwehwem nyina bi ebusu ase da bi ebi e kwan ofa so de gazette e ma ye papa no e ma ni nti che se wo ye ncha hen no na ni kwan se basa abusua emra na abehwe se wo be bi afiri mu na de o se ne di bank krata mu asentra hen ye ba afa do kwa no o de abem asumdie kwan so se de se na e fatan to de nya buche ye nta mo tweko ye nwe se de emra no bi si akọ nse nya minti bia e be ya asumdie na bia aye bokọ pa me da se o je bre na obehwe me e wo by Christ me dey kwabna wusu se na dey kan ya obehwe ya mesra obusua wadaroma se obe like na comment na wa share na hit subscribe button na ama foforo enso enya bia hwe bre pe na no mo wo ara behwe nkomo afa ni jise mo abai ho ye tie dey oka na boa ama bia enso ayasmfi aya ko ikasi etonfi e wo atwema ya be yes aye 4-bedroom house e wo atwema ya be wo dey free so full line e ko atwema ya be bia free won 10 minutes drive sima dupe otaka kan one odu na wakwa ko hwefie ne fie ne kama bia ope bia wo fie onti bisrew e be bia ha o tutumeka ya ne fie ran kasa na efie ne bon so da from otaw no da bia da bia wo nya bia e wo fie onti kona ko fie no e na etwago na bia ko information so na make obi trade enterprise ya ma Kumasi South Central Junction opatare papa open papa ni perfume papa dia Kumasi ya ne Ghana ina ye ba ko pe enwa ene obi trading enterprise e Kumasi South Central Junction. On time no masa o share the bia bewura bia e boy and sound the floor. On perfume the gun ho a obo say hey e bia be ko bia na ye boy and sound budget so. On pe we dey na pe. Eye obi trading enterprise. No muntu na mana bia enko info. Me that's all just brand now hwem. Dey the company National House of Chiefs Kumasi. And I'm there man go bro. Prepare me be share. Bye bye.